Uyanake laphana kuzaza ethi nje sawubona Jesu sikubingelela ngayo ke nathi namhlanje kumhla ka19 kuJune 2022 bathi ke nje Father's Day sizoqhubeka nathi sithi nje happy Father's Day kubo baba kakhulu ke nami ngihleli nabo ke namhlanje studio ohlelweni asilungiseni sikwamukela kulona kuhlelo lwethu ke nje namhlanje sobo nawe kuze kusheke u9 ebusuku namhlanje well kuhlelo lethu lizobe luhluka kabili angikwazise ke lokho well Queen Rejoice ngamsana nawo indaba enhle emiyeza ngamsana noThabo Sambothi happy Father's Day baba com uma ngabe sengibuya la ubuthabo kuleli aba lokuqala 7 to 9 7 to 6 to 7 Thixo 6 to 7 uzokhulumisa lapha nomkhulu uNsingiza la sizokhuluma khona ngendaba yeSokar sayisakhuluma ngayo nje kakhulu I think emavikeni amabili edlule ukuthi kuno African Christmas yachazwa indaba kwathiwa kuzoba khona umcimbi ozoba khona ePhoenix sekukhona uguquko olukhona but ibluff kusamile njengasi isizinda sendawo yeSokar kukhona ke kuzophetha wonke information yokuthi kuzokwenzakalani ini ngempela kuhamba kanjani izinhle ngoba usuku selifikile mangabe usuku lakusasa umhla ka20 umhla ka21 konke lokho kuzochazeleka khona nje kuleli hour lokuqala noma kungajwayelekile kodwa namhlanje ingcingo ama comments avumelekile kuleli hour lokuqala azobe ethinta ngqo indaba yeSokar le esobe sikhuluma ngani nomkhulu uNsingiza emva kwalokho mangabe sekushaye u7 o'clock siqhubeka seku9 sobe sesishintsha ke inhlelo lapho sobe sikhuluma ke neNkosi ya inkosi SM Shembe ya lapha na ke ginyezinye inkosi uMahluleli sake saba nayo ke futhi ngaphambilini sizosinja ukurecap aseke saxoxa naye sobe siqhubeka ke futhi lapho kuleli hour ke kuleli hour lokuqala based on eSokar Mkhulu uNsingiza Thabo Sambothi ama questions comments avumelekile athinta nje leyo ndaba leyo WhatsApp 060 4650345 Facebook group asilungiseni for now selapha na ku Salif Cater ethi nje yambo Inanda 88.4 FM Chabo Sambothi lobingelelayo kuyisonto ntambama uhlelo asilungiseni njengoba uQueen Rejoice beseke wabeka ukuthi namhlanje sinaye umkhulu uNsingiza sizophinde sibe naye inkosi uMahluleli inkosi yamaNazaretha yaseginyezini sizoqala ke ngomkhulu uNsingiza mkhulu siyathokoza khehla ngithokozise nakubo abamameli Bethanda FM siyabonga kakhulu mkhulu siyathokoza kuyintokozo njalo ukuba nawe mkhulu siyabonga ukuthi usuze wafika eThekwini kade lolu suku lalibikezelwa usuze wafika ke namhlanje izinto nje mkhulu ngicabanga ukuthi sizozithinta ulo uhlelo lolu lwakusasa eSokar mkhulu kube nezinguquko phakathi nezinsuku nje kusuka ngalokho esasigcina ukukhuluma kwase kuba nezinguquko ezingezimbi kodwa ezinhle njengoba wawushilo mkhulu ukuthi no lo muqa lo uqala eblafu kodwa ke ngenxa yesimo ngeke ukwazi ukuthi lo mcimbi ube seblafu uzoba ePhoenix njalo kodwa ke umveli ncange emuhle wavele wenza into evele yasidida nje isikhaleni hayi ke manje eblafu la lo mcimbi uzoba ukhona ungahamba nangenyawo makuthiwa impela kunjani uhamba ufike eblafu ngicela mkhulu usibeke esithombeni ukuthi kwenzakaleni kusukela the last time isikhulumile hayi khehla ukukhumbula ukuthi besiya lapha eGandhi and Luthuli Peace Park manje ke thola ukuthi ama bylaws lapha bawabekayo asikhona ukuthi simite all the bylaws because uyazi into yomoya into yomoya ayifuna ama restrictions ifuna sikhululeke mesiyenza manje mesotshelwa ukuthi there's a possibility ukuthi singavalwa ngabo 12 kwaba inkinga ke leyo kanti fortunately
ubaba uNala ukhona undaba ezitha iNkosi uNala uma izwa ukuthi hey ngathi sixakekile wase ofarisha kanti cha uyiplan vele kusho ukuthi umoya ubumgcinise esayidini nje ubaba uNala ukuthi hey wena bakhona abantu abayeza ngiyazi bazoba nenkinga lapha bafisa ukuba khona kepha wena ayibakhona ukuthi ukhona ukubanceda sithe sikhuluma naye njengoba wena khetha wazi ukuthi kunjani lisandla nithole konke nikudingayo mkhulu thokoza wow siyabonga noma kwanokunqamukelana nje kancane kodwa ke ngiyathemba abalaleli bazwile indaba la ithi iNkosi yoMnala kuthe kusenjalo kuxakekiwe yasiyaqhamuka yona yaqhamuka esikhaleni into zomoya njengobusho yasihlakulula isimo lesi yasithi cha sondelani ngalanga kumina eMbilo ngizokwazi ukuthi umcimbi ube khona mkhulu singakalokhuzi ngoba abanye abakeza ukuthi yini sizophinda futhi sithi ukuphinda futhi sicacise ukuthi yini leSokar kodwa ebaleke kakhulu ngoba nakuqala kunendida kubantu abaningi bayabuza ukuthi umcimbi ukusasa ngasikhatsini kwenzakalani umcimbi uqala kusasa yes uqala kusasa ngo6 ntambama yes uziyophela ngo6 ekseni yes silindela ukuphenduka kwelanga ngoba ayisasa ubanile ngolesibili yes ilanga lizobe liphenduka officially selibheke ngakithi la eningizimu okwamanje lisenyakatho manje umkhosi vele bowenziwa wokhokho bethu uwenzela khona lapha ukuthiwa ukhehla last time athi kusemdaka wamfene yes lapha eBluff ukuthi kula kuqala khona umgogodla womhlaba wena khona yes umgogodla womhlaba uqala lapha eCave Rock yes eBluff ngoba lo moya esibuza ukuthi iGolden Meridian kahle ilo moya sithi electromagnetic field of earth yes iqala lapha eCave Rock ngamanye amazwi mkhulu ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye kuwe ngoba umoya usibeke vele la besifuna ukuba khona ngisho khona nami ukuthi kube ngathi izinto ayilunge ePhoenix kanti izinto ziyalunga uyayazi lento ukushiwe itaxi uthi enginebhadi kanti uyayinceda uthi usutholenye uthi ayifica la nayi gincikile ibheke phezulu kanti njalo khehla uyazi manje sifike kwanqo isifiso sethu yakhumbula noma besicala sikhuluma khehla yes sithi sifika nje ePhoenix ngoba asina option yes abelungu bayasireject bathi hey amabala khona amabala erabi anikwazi ukuzohloma itende la nishaya igubhu usukubonke ukuze siye Phoenix kanti manje umoya usibeke la vele bokumele sibe khona indaba ezimnandi lezo mkhulu kushuthi amathuba ke akhona ukuthi ekseni ngolwesibili kungase kuyiwe Cave Rock no hayi ukuthi akhona amathuba into siyoyenza nazo ke uma sehlisilanga siyolehlisela lapha la qala khona umgogodla womhlaba eCave Rock la kuyiwa khona ngqoke manje abalaleli bonke ngiyathemba ukuthi bayezwa ngoba
bekunalenkinga ukuthi kuya compromise there's no compromise ke manje umveli ncango uyithathile into yakhe wayibeka la kufanele ibe khona thokoza injalo khetha and le ndawo leya indawo enamandla remember ukuthi even scientifically i-energy moves from south to north yes uqala ke kwa energy indaba inyukela kuphi le phezulu eKemet eEgypt yes the pyramid of Giza inorth yethu lapho namhlanje umkhulu iFathers Day bonke abantu bayabonga babonga obaba ngoba ke phela sekuyinto nawe mkhulu siyakufisela nabo baba bonke iqondene kahle ngikakhona okunye ngike ngakuzwa kancane mkhulu angazi noma uyazalwa yini ngalolu suku cha ngalilanga lelilanga lijika khona ngomsombuluko noma ngolesibili ngolwesibili nge-21 lokujika kwelanga awu hey mkhulu enye isimanga ke sento le yavele iqondana yonke lento nawe futhi ufike ngalo lolu suku kushuthi yabona into makuthiwa it's divine into evele yenzeke nje bese konke kuvele kuqondana wena uzalwa ngalolu suku ekubuya ngalilanga ilanga liyabuya angazi there was no other way ngaphandle ukuthi kiwe bluff no there was no other way wena khetha ngoba remember ukuthi ukubuya lokhu kwelanga scientifically kepha thina si-interpreta ngokuthi kusuke kuvuka umvelinqange ebuthongweni ube lokho esebuthongweni umvelinqange yingakho besi experience amakhaza iwinter mkhulu isikhathi sekhonyana nje imzuzwana ngiyakhumbula ngeke ngezwe ukhuluma lento le ukuthi ngoba kahle iwinter solstice le efana noKhisimusi le abelungu eEurope ngalesikhathi basuke bengasebenzi kuthiwa ama winter holidays or ama Christmas holidays ngoba kusuke kubanda kakhulu khona thina kusuke kushisa la kufanele ngase yasebenza kodwa nathi sihlaliswe ekhaya kanye nabo abantu abale Europe no injalo khetha buka for kithi isikhathi sokuhlala ekhaya lesi eEurope baba kuma beach manje cabanga do you understand kepha thina ngesikhathi sethu sokuthi nomzimba uleluze urelaxe bathi sisebenze mkhulu ngike ngibuke ngize ngiphatheke kabi ngibona abantu kakhulukazi omama bevuka ekseni beye emsebenzi abantu bayagula kulezi insuku ngoba phela kuyabanda kakhulu abanye banemthungo abazwani namakhaza abantu abanemthungo kodwa kufanele bavuke baye emsebenzini kodwa laba bale eEurope ngalesikhathi sewinter solstice bayahlaliswa bona emakhaya kuthiwa abahlala emakhaya ngoba it's winter solstice or whatever lento abayibiza ngayo or it's Christmas njalo ngoba uzwa ke le winter solstice yabo iyalina nalomkhosi wabo weChristmas bona bahlaliswa phansi kuyabanda ngiyama fobona kepha thina bathi sisebenze ngike ngezwe mkhulu uchaza futhi le ndaba yokuthi sikhathi ilanga lingekho ngalesikhathi lesi nama energies abantu asuke phansi awuthi sithi fahla kancane lapho injalo wena khetha ngoba ilanga remember ukuthi usomandla umnini mandla wonke manje ilanga lona melibophekile lisejele yes ngoba lingekho ngapha eningizimu lingale enyakatho nathi sitheneka amandla ngisho namadlozi ayikho into angakunceda ngayo amadlozi ngaleskhathi ngesikhathi sobusika ngoba uma livuka ilanga njengoba liyovuka ngolwesibili nge-21 yes ukuphaphama bese ke liyajika lithena manje selibuka ngapha seliza ngapha sokuthi nawo amadlozi ayavuka ngoba yingakho kuthiwa isikhathi esihle sokukhumbula amadlozi siye emathuneni siyokhuluma nabo ngoba nabo
ayavuka amadlozi ngoba umvelinqangi uyavuka mekelela umvelinqangi namadlozi ayalala. Mkhulu umsebenzi la kwena ngathi usemkhulu ngoba ngibona mangizwa ukhuluma kahle ngalesikhathi ngisho laba bahlaba ilwane kahle kufanele ayihlatshwa makusenje until kuze kubuye ilanga angazi noma ngibeka kahle yini. Cha isikhathi sokuhlaba sihlabela amadlozi lezi. Oh lesi isikhathi ilanga lihlehlile. Into eyodwa nelanga. Uma ilanga liphaphame ebuthongweni livuka kuvuka amadlozi. Ngisho ke before ke livuka ilanga. Yebo. Kusuke kunaso leso sikhathi kusuke kuseyisikhathi esiright sokuthi kuhlatshwe. Cha isikhathi sokuhlaba yiso lesi wena isizini yakhona le. Isizini kaSehmet umlaphikazi. From uLwesibili. Yebo from uLwesibili. From uLwesibili yiso isikhathi sokuvumelekile yonke into ehambelana nabaphansi. Uvula amathuna, uwenza bayibizana amatshe, uvula amatshe, uyabakhumbula uyabahlabela. Yisi isikhathi sokubakhumbula lesimanje. Iyo ke lebe ngithi ngifuna uyicacise emkhulu. No iyezwakala nginobaba umyeza la undaba enhle ngiyacabanga naye ufuna ukudlula khona. Thokoza mkhulu. Thokoza kehle. Ngijabule ngithokoze kakhulu. Ngijajuliswa ukuthi indawo enigcineni itholile iNkosi yamakhosi yona kumina elethe ukujula kongqondo ngoba vele ilayila linqamula phezulu kwethempeli lakhe lapha phezulu. Thokoza uyazi futhi siyabonga nemizamo yenu. Ubonga kakhulu umsebenzi eniwenzayo yiwo lo sixhumanise neNkosi undaba ezitha uNala. Kakhulu uyazi ke ngakhumbula isikhathi ukuthi uma isinyukile eline inqamula eThusini eHoward College. Uma ubheka eHoward College ibasimamisile abamhlophe. Thokoza. Ngoba babefida kule line. Thokoza kehle njalo. Njalo uyazi enye into engimangazile. Mengifika lapha endaweni yeNkosi uNala. Yeah. Ngifika ngithola ukuthi iposition yakhe meke ekhuluma nesizwe. Ubuke enyakatho. Kunjalo. Ubuke enyakatho la vele lo moya uyakhona. Into zamoya lezi. Ukutshelile ukuthi ungase sigodlweni selembe leqamanye amalembe ekhangela amasulu lapha yena ungenzansi isigodlo singenhla. Ngithi ukuthi wayo sasilapho le ndawo ebathi King Edward. Isigodlo selembe leso manje ke indawo ke lezi okuyomele zivuselelwa ngazi ke kuyowenziwa njani ngalezo zakhiwo ngoba mele zivuswe lezo ndawo. Hayi siyathokoza kakhulu mkhulu ngobuka nje manje inkosi uNala ilapha ya inkosi yamakhosi isigodlo selembe silapha ya iCave Rock nansi bayibuka ngaphesheya bobabili lapha ya kushuthi nje ikhona into elapha khona into ezokwenzeka. Ikhona into elapha uyakhumbula kumengikhuluma angazi noma bengikhuluma last time ngithi kula kumele sakhe isakhiwo sethu okumele sibuse ngaso umhlaba wonke not only Africa. Ubusho la mkhulu the last time impela usho kanjani? Donse amandla lalapha. Asemgogodlweni womhlaba. Angithi i-United Nations building. Yakhiwe phezu komthombo la kwakuphuza khona uJeronimo inkosi yama-shaman. Thokoza. But buku ukuthi United Nations yini sekayenze yodwa nje enhle. Ayikho kepha isigqilazile le United Nations yasenza vele sabayile igqila okumele siyikhulule kuwo. Lokugqila mele siyikhulule
hayi siza kule ndawo nasenzalo yelanga nale mangwaneni naleli impompo sihabula nomoya ozosenda ukuthi yonke into ongamelanga ibe khona eSouth Africa ishabalale. hayi mkhulu sibonga kakhulu kunombuzo ke ebuzwa abalaleli lana babuza ku social media babuza yonke indawo ukuthi kungenwa ngamalini abantu sabazi ukuthi kuyakhokhwa so bahlale befuna ukuyihlinzekela ukuthi kwenzeka kanjani. Hayi cha okwamanje wena Khehla ngoba lento isa introducewa la eThekwini. Yes. Sizothi mase sihlele kahle siarrange kahle next year abantu babhadele kepha kwamanje i-free. Okay mkhulu. Abeze bazothola i-foundation bazothola imfundiso ukuthi masibuya next year sesiyenza lento iba much bigger ngoba into yomuntu omnyama okumele ayenze unyaka wonke. Kungabi nalento ukuthi soloku sithi siyakobani kuyofuneka ama-funding kanti engabe nje siyifandela thina into zethu. Injalo wena uyabona mesingalokho sijwayeza ukukhongeza angeke vele size silibuyise lelizwe leli. So yonke into okumele siyenze asizameni thina ukuthi sizenzele. In that way akekho umuntu ozoma endleleni yethu. Amabhunu ayayifanda into zawo, amandiya ayayifandela into zawo, nathi isikhathi sokuthi sibe nento esithi yethu. Uzokhehla amandiya recently raise more than 600 million from their own people. For them to promote and protect their culture and language. Hey, hayi sekumele sisukume sizenzele nathi mkhulu kungabi khona izinto esoloku esihambe sicela sibe siphila engazi ukuthi sinenkinga. Thokoza mele sizenzele vele ngoba akekho umuntu okhulula lelizwe ngaphandle komuntu omnyama. Uyo kumele ayihluphe ngalenkululeko yakhe. Hayi siyathokoza kakhulu mkhulu ngiyacabanga ukuthi kucacile kwi-poster lapha ku Facebook page nakho sengidukelwa Great Empire of Kemet Facebook page. Yebo bona bakhulu basekhemu Great Empire of Kemet bona bakhulu ku Facebook uzoyithola imininingwane lapho kukhona nezinamba kuphinde futhi nathi siyawashare nje ama-post abantu bazobona nezinamba kuzona 18 ntwayo. Yes. Mkhulu sibonga kakhulu mkhulu ngesikhathi sakho. Sithemba ukuthi bonga thina Khehla sibonga isupport enisinikeza yona ukuthi nisivulele iplatform si-engage abantu ukuze sikhone ukuaffecta the decolonization program Khehla. Siphinde sibonge kakhulu inkosi yoMnala inkosi yenze into ebingalindelekile nje avela aqhamuka esikhaleni yazi aqhamuka esikhaleni. Hayi uyabona lapho siswela amagama ayinkulungwane ukumbonga. Ukuthi lento bengeke isaba possible because bengeke siwamite lama requirements ama bylaws. Kepha umoya boneplan wasudonsa inceku yawo. Yes now awubasize thokoza. Siyathokoza mkhulu sibonga kakhulu mkhulu. Thokoza siyabonga Makhehla. Thokoza. Thokozini.